guys. Yan, Serbia din to guys. Lalaking aso. Basically, Blitz. Abangan nyo yung mga tutal nito guys. Lalaki oh. Iyabang mo pa sir. Gara man angal. Umatakal-takal niya. Yun, gustong-gusto na mag-stud to guys oh. Kahit hindi pa hit oh. Takam na yun. Yun guys, yun oh. Magbibigay ng ano yan, discount si Sir Randy. Basta ano lang, mapuntahan nyo lang, dalhin nyo dito yung aso nyo. Ayan si Glitz. Laki. Tingnan yung ulo. Para Serbia to guys.